for me that's mediani odifa kwesi ntwi back to back aba issue semeko na eba so fudwuma dia me wom ti nyama bi ntwa yi na nyama bi ntene yi a etwase me ba ebe kasa na NGTV4 abo anan ene maame no akasa na nsɛn sunyane asase bi a before baby eye ho adwuma na excuse me fantem omutu fam na prekuti ho na mo to social media so na koneba na eba se preku ni ahye ne nkyena foda otaka ho na nyama bi aka ho ampa egu asofudie animase ebia na bi no ho ana hu ye ana nsem na ekoso me pese wo kakra twegu so for mama tumanya kukudu abekasa wanka nyansasam bi so obo na soro ho ban na me pese bisa se obi bisa sofo na we ye akwankyere ben no we ye abosomsam anas we ye sunsumsam ti pese ye hwe na me kasa oduman kuma emma ho kwan eye nipa ba mmoa na aka nyina de o ma ho kwan say ye be yusu for our own good and our mind we are singing now to say ye bonia and come in jani ho say ye bonia and come in jani ho. Do you know how happy and how glad I am because niami per se asasi ye mame no wa ye amame. So I'm glad about it. And me direction to prevent a for area hon nara. You can test on why wo the da. Nina can testify say a for church to church. It's a sanuama. Me hope and a for Anthony Angura. Yes. Because a nyama being sure or duman kuma ni munyam. Sa sorry dying daho. Na konfwa bawrema susanyama. Everything. Ediko. Na mwa bisa say omunya mpupo we hifa. Me change that question. It is send me the direction egu form. Akonfwa wia menuama dita. Kusise ni ankasa. Ni besisa menuama. That's it. Ejefo muntie no ha. Maame no oyoba ena ni mo ha mimi hu no mawe ni mo ha na oba na ko challenges mu na oni choice because of nyame na afre no maame kan sa no ho fe ba nyame na afre no won se oba first wo di bi na ba okọ so asa ko rebranding maame kan sa me kiro uni pebi a pepewi sadia wo catch NGTV radio for say wo bo asoro ho ba wo ye trofo ezo ya den wo ye trofo enya asoro na abo ho ba yo ne awagini ni onim sunsun sem na wo be ka wo ya che no beti ase o ma asoro bi aho ban na mo ne awo ye ni se wo tete ni pani nyina agene sino mu wura so de mo ntimi nkobiem won se nwan another asori a efesus orususu ye oba spiritual side ma governor na mehu no runu mu odi sin ana watume cross church no aniti na wi asonfi o san kwa rebranding na mo pre competition me pato obi a be kasa asem se mo fra ma me san se na asori foforo nye close o fi sa asori na so ba de ho tina asori ne jeri members nti du so nya members ni jini so ko to so bi afa preko ni emma ho ade bia ahwene listic asomade enyi oban na yase nyi ni motuam e ba to tie ni pint any brazier ade bia ba di sese ne ho na osako fa nya me bewu asemawu a fa aban no a na je so ode ye nipa jimi mami ma banyam adwuma mu nso mo fa ma adwuma ne nya kono nti na asofo ni anunyam anka oba bonten no e se wutumi apologize se Ghana for fanchew na mu menye kokuduro meka se na de ba asoro ho ban wo na wo ba asoro ba na nyame na ba asoro ne ye wo de ya
You don't have a church. And your God who have a church. When no honorable Canada Japan Bekanya, not it me tarnish a lot of churches. No? Because Mumun Binin say, or Babesia, Okoto Bunsa, I feel one. Now, 2 sana more we. We will be by Jimmy. Once there will be short trial. Master Neguna for us, a beam for branding. Shadi make us much. So one team I'm a pagana for me or the focus to me, telling you out. I saw for no I so. If we this year copy next year, you should say because all fire me a council. Soon some but then your power so. Anka sabi akonfo ne abosunso fo e na di djuma we nim woni se prekoti ade a chef wanko be betimi di abon kwa be 1 month mami mani ka zo kure nchiro o prekodu a ye be prayer sign a wo de pada ade ebufu me de ayasi nyini ade nyina chefom na utumi yakukuduro se ye de abo na sacrifice nti obet preko hifa na bible kire ye se ye fa preko ye sacrifice onye serious preko ko ye tiwade o babrum nti ye de na de preko nti na sori mani na o mum preko ana wa wo fi nti obi o na okitajuma ko ya be hye ame as a Christopher yen fa yemo baby na me kanti sunsum adwuma kan wo no a Christopher mpe wey obedwane mema be ma ho obekan be ma ne be ma tumi se no ahohoro nsi a no wa fia no se nwa o hwe na nimu a o kunu a munyi so okunu munyi so okunu no okunu pan ko be Jacob, my Bible into so. Let me call Bible. Yes, and I'm more to the one I'll be you. Mommy, Sabra Bepagana for chow. Na paso fubina kotran nasi. No, ye day. Don't to be shira. Na fantasy, say, Yamian Juman when it for the ya. But Monty, na pe. Obi a wa kwadare nyame mu kogyen na tena ne nase na asori ye no so mama enya ponso any listic to anka sisira mafo anko be onye no se on tena konkura bra bomo anko no ponso twisen so mama watu anu dok tinkon watu ani ponso tinkon se engine fa fra no mu de obuo di ama e de obuo wodi ni pa shabre ana di agro mu atechem krati bie bible no mam Revelation chapter 2 verse 1 go me fa wo wona na fa me bra Proverbs chapter 6 verse 1 to 5 no kekon o se Efeso asafo mu bofo no ko tire koma na se ye tire koma baba se se na hwan ye okura nsoma nson no ye dey sani famu awo ni sani famu no ani kanu odina kanadua okita kanadua so so ko o se menim onyuma ba na mami ewale be fa so de akache se menim onyuma sa kola ko suade ko peso for peli bi na setena fa o konto masafo bia Methodist Pentecost Presby ana sunsun sori ya unse papa ye proje muzama usa sunsun sa no ni huria obi ti se papa obi fa kwa utumi ba na se be sua nyanza ko wasi minimo onyuma ni awo ye no minimo bre minimo bo aseto eni se ne wuntumi nkura wona wase wo ya asofo so wonye wase wo ma ya asofo so wonye ntima bi wontumi mfre no sofo ba wafom ku asofo ani masene no nti radio station no wo mo pa no kure nyama fon se ana mo soso na wo ye we ya ebede na bi obi to onya gidi onyame adwumom tie ne ohima ne kae krom ho ohima ne se ben dai metili de dua ohima mo tili de dua ma ne twa nwan kwantwa na ntwi be 20 wo kire biem God has exposed you
Ose nanso asem me wasem wo ho ma me onya me wasem wo ho anyway say o boss oda ho ba no akonfo me maza me am tiwe akonfo be wi am machines nya me pobo nim say me no me nam kwa mo no so wiki man no mo bi nya me ka obi akoma no beto full instrument and say me dey sorry me was instrument kwa sin so for bi aya sorry 50 years 30 years me one instrument fucking me good na me yusu ye na me yusu enti we ya dey say wo kope den aso den no ohwefo ni hwan oni ni awurade ojumayefo no oni awurade wasi mi wasem ho na den wasi mi wasem tiawo me wasem tiawo esan se wojai wo Canada wojai wo Canada ma me san kwati o ko enti na sori ni guye no enti na sori no eguye Proverbs chapter 6 me fa me man wo ho enti na sembi etiawo awurade so wasem bi tiawo wojai wo Canada san ko wachi na ko tie enti sa owo bofo so eba so ano be ti ano be ti ye du ko jina yifi ne ye bo kan ye twadwan gu na so a unka hwa okopo ano o edi forma no o mo ye dangerous okopunu to ama obi obesa na yare abona gombia sama mo so mo ware nti we besa ho yare na watwe wa hye wan kona betwetwemachi bedwaame na nse bi baba ante na no mo radio so ne ade a so also de ni konsu o so ko frɛ adwene bebereba ofrɛ mu wie pepepe bo se maamu fro ba maamu se bo ni nda anka area wo 2 billion o nanso ye share mo so orofo ahaya attention tv ni dia na odifa kwese ntwidi na me se o se kwese na meto nsafro wo abrada meto nsafro wo na wo hwe me fa me no ma wate 0543 419160 0543 419160 and I scream and say na TV na sa but of from ni susu no nko a we no dey okọ ma nya hwe nya hwe afi te o wase say odofo ni Kristo na Kristo nso no ne kwawura no ya me kan say makraw be that's bye bye.